let's recognize Bishop Aime Uwimana. Reka kubw'amavuta Imana yamusize atambuka aze hano imbere. Nashaka tubwire gusa ngo hello, asubira hariya. Come on, give it up for Jesus. Let's welcome Bishop. Wasohoka ku muryango kuri ya ntebe ya nyuma ugasanga ni tugire gutya basi dusuzanye gato. Twahaguruka twese. Amashyi menshi rwose. Urabona ko bidasanzwe bariho ubwiza bw'Imana. Hallelujah.
twakoranye ubundi batambuke niba ntacyo bitwaye. Hari umukozi w'Imana ukunda cyane, akunda Imana yaramuzamuye, ariko iwe akunda kuguma nyine yicishije bugufi cyane. Kuva igihe nakuze mwumva kugeza n'ubu ngubu niko ameze. Yicaye inyuma abantu ntibamubona, ariko let's recognize Bishop Aime w'Imana. Reka kubw'amavuta Imana yamusize atambuka aze hano imbere, nashaka tubwire gusa ngo hello, asubira ahita. Come on, give it up for Jesus. Let's welcome Bishop. Reka dusuhuze anaturirimbira gato. Sibyo se? Iwe no mu makonseri afite guperforminga, maje kumubona amakonseri arenga 3 bamutumiyemo agomba gukora. Wasohoka ku muryango kuri ya ntebe yanyuma ugasanga niho yicaye, kandi ari kuramya Imana yanezerewe. Ari kantu tujya dukunda kuvuga ngo nguko turi kubera bashumba ngo ninguna nzamera nkaho. Naringiye kuvuga ngo ninguna nzamera nkaho, ariko nsanga gashaje. Ariko Imana izadutiza umutima w'uyu mugabo kuri wo gukorera Imana. Reka tumwakire n'amashyi menshi cyane. Hanyuma turi kuririmbana, ndongera nsabe twakira umukozi w'Imana, our brother MD Kenneth. Atambuke nawe azi imbere. Aba bagabo nge naririmbye cyane, sibyo? Aba bagabo nibo bagiye kutuyobora muri uyu mwanya mutoya, hanyuma twumve Imana iri muri. Reka twongere Imana amashyi menshi cyane. Thank you so much. Shalom, shalom. Tugire gutya basi dusuhuzanye gato. Arakoze, Imana igumugisha mwene. N'umuramyi mwiza, katushima Imana ko. N'umuramyi mwiza ubona aramisha umutima, kandi Dani, Imana igumugisha. Iyi nabita gukira. The revolution ni ikintu gisha kabisa. Impindura amatwara. Mama, Imana ibamugisha cyane. N'abashumba bose, Imana ibamugisha. So uyu mwanya ntabwo yari muri gahunda, ariko nishimiye ko Imana ishimye ko biba. Hari ijambo naho natekereza mu kanya. Naho natekereza kuri Kristo, uwo turiho turaramba. Naho natekereza ku rukundo rwa Kristo, n'ukuntu Kristo atwakira kurenza uko twiyakira, ukuntu adukunda kurenza n'uko twikunda. Urabizi ko hari igihe twebwe twumva twirukana mu mitima yacu. Wagera mu bihe byo gusenga ukumva umubwira Yesu ngo njyewe sinkwiriye, ni nkaho uri urisubiza inyuma. Nyamara Yesu avuga ngo ngwino, I love you. Umva ukuntu byagerekeye intumwa igihe Yesu yapfaga, bazi ko byarangiye, bamwe bisubiriye kuroba. Ubundi abantu nabangira b'imyaka 3 mbatoza mbabwira ibizambaho, byarangiza ntibabyiteho. Ikintu kimwe mu byo nakora, mbonye batabyitayeho bagasubira inyuma bakanta, numva narakara nk'umuntu, urifite kamere ya muntu, narakara nkababwira nawe. Ariko dore icyo yakoze, yaraje asanga bariho bararoba, bisubiriye kuroba, bisubiriye mu byabo bisanzwe. Ntabwo yababwiye ati mwebwe mwabapfumwe mwakimwe. Icyo yakoze, yafashe ifi arotse, arangije ahamagara ngo muze dusangire. Uwo ni we Yesu. Uwo ni we ababembe. Ababembe bashyirwaga kure, baratabwaga, basaga nk'abantu b'ibivume badakwiye kwegera muri sosiyete. Aho uwo ni we wabegeraga, uwo ni we wegeraga umubembe akamukoraho, ntamunene, kubera ko nta muntu n'umwe ajya anena.
n'amajwi yacu ubirimbe nk'ibimindingo birimbe nk'ubyakira urwo rwo rwanzanye mu rugo aho ndi kwa data ubu. Haleluya, haleluya. Duhukiye mu rukundo. Hari iki